دشتا موصل یا نافداره به هبونا اول و نتوین جدا جدا وکو کریستیان و ایزدی و مسلمان و کاکی و کرد و عرب هر جمیج اف اول و نتوه به هف راجیانا خواه ادبورینن بله پشتی هاتنا چکدارین داعش کار تکرنکا خراب لجواک دشتا موصل هاتیه کرن خدر دوملی تایبتمن بوار آشتی و ململانه و چالاکوان جواک سویل ده اوه باوریه دایه کو پشتی نمانا چکدارین داعش هندک دیارده لپاشخواه هیلاینه دناوا جواک دشتا موصل دا تشتد گلک گرنگ ویت هیلاین هاتان هود بردوامن کو کار ویت گلک سر بیتا کرن ایک او هزراتون رویاد مشکی خلقه ده چاندی کو گلک راستی جی کاره کی مازن بورد ویت او خلقه هیشت یا داعش زوب زو رزگار نابد شویتون رویه دو نهیلانا باوریت نورا پیکاتین جدادا کو بشکی سرکیه از بینم کاره کی دریج بورد ویت دجاره کدی خلق باوری ایکو دو هبت و بشین گله ایکو دو بجین باشتیانا ریخراوا یو پی پی یا ایتالی به هفکاری دیل چندین ریخراویندن رابوینه به انجام دانا پروژه شش هیوی جبو تخو چین دشتا موصله و مرمج اوی پروژه اوه هفگهشتنا همی پیکهاتین دشتا موصله بید. ریوه برا اوی پروژه واسا دیارتیتن کو اوان گله گرنگی لسر جنه کریه هر چالاکیه که هاتیه انجام دان رول سرکی دایه جنه کی گشتی ام پروژه ببج لونی که جخت کاتو لسر رولی افرد هر چالکیک ما انجام دابه لچوارچه ام پروژه توانی مانا ترکیزی کی تواو جخت کی تواو لسر رولی افرد کین لو روانگی که افرد اتوانی رولی چالک ببینه ل بنیادنانی آشتی وەکو هێزێکی کارە بۆیە کۆبنەوەمان کردو دیدارمان کردووە تەنانەت لە چالەکەکانمانە ماراسۆنمان کردووە فستیڤاڵی خواردنمان کردووە دارچاندنمان کردو هەموو لێرێ ئافرەت بەشدار بووە قسەی هەبووە و هەروەها ئێمە هەستان بە ئەوەی کەوا بتوانین پشگیری و ئافرەتانە بکەین کەوا لەناو کۆمەلگای خۆیانە ئەیانەوێت دەرکەونە بەڵام ئاستەنگیان هەیە توانیان ڕاهێنانیان پێ بکەین دەرکەون قسەیان هەبێت هەموو ئەمانە بڵێنە پرۆژەکەمان جێمان کردوێتەوە ئەدڤۆکەسیمان کردو مێنتەرشیپمان کردووە دەشتا مووسڵ لە سەردەمێت چێکدارên داعش زێدەتری 90 سەدێ هاتە داگیرکردن و کریستیان لێ هاتنە دەرکردن و ماڵ و حالên wan talan kirin herwasa bi hezaran êzdî hatine kuştin û revandin û zêdebarî awerebûna zorbey xelkê ew ê deverê lewman niha kar li ser wê çendê tête kirin civakekê aştî û aramî peyda bîtin bi hevgirtina hemî ol û netewan. Kawa Emer Dengê Emerîka, Deşta Mosul.